Jotono khulumka ni channel o hingkai tomong nonora ni channel subscribe khalai ko hingkai subscribe khalai ready ang kadar job advertisement tei online information related video sanamo hingkai faidi tini kaisa kadar job advertisement alainai omo rijak kha Tripura tribal areas autonomous district council office of the principal officer TTAADC khumulung ni bwkhakti rijak kha o advertisement number 25 tarik o rijago hingkai noro video no paithak jorate nai tongdi kaham kai saimana bagui omo naidi work interview ngai 4 tarik simi 8 tarik June 2022 o omo naidi all office working days from 11:30 simi 4 PM jorang nai in the chamber of the headmaster Kumpai academy TTAADC khumulungo hingkai omo naidi selection of tutor for tutor ngai omo Kumpai academy 2 o post hingkai PGT GT tei UGT tongnai omo 11 month ni bagui singnai purely contract basic hingkai aro rijak tongnai di kwbangma subject tongo English kokborok mathematics chemistry physics biology economics history geography hindi education omo haike kwbangma tongo post graduate tutor tongo PGT hingkai aro naidi post bo tongo hingkai o jaga o minimum qualification hingkai je master degree khlaijak tongnai tei TET qualify rok boro apply khlai manai hingkai preference rejaknai naidi je BA TET tei TET qualify DLED rok khlaijak tongkha hingkai borok preference rejaknai tei experience in teaching in English medium school o tongkha hingkai borok no kwbang preference rejaknai hingkai borok no per month o 17,000 khlai rejaknai hingkai tei kaisa hingkai naidi graduate tutor tongo o jaga o bo kwbangma subject ni tongo naidi English maths physics chemistry biology kokborok hindi social studies oro total 50 ta post tongo graduate tutor o aro hingkai je bachelor paijak tei TET qualify apply khlai manai oro bo preference je BEd DLED rok tei English medium school o phwrwngjak tongnai rok no preference rejaknai oro per month 15,000 khlai rejaknai hingkai tei kaisa tongo naidi undergraduate tutor tongo oro khai 35 post tongo total o jaga o je class 12 pass hingkai no oro apply khlai manai per month oro 12,000 khlai rejaknai hingkai je candidate interested tongnai boro apply khlai naidi tomono khlaina musungkha qualification tongkhai tei o jaga o age hingkai 18 ni sibi 40 years jora hypertension ST rok ni bagui 5 year relaxation tongnai hingkai application form by baksa noro original documents tei education qualification age proof rok joto teaching experience rok tongkha hingkai norok tlangdi hingkai boni website ang ani description o reo norok visit khlainai di tebo kaham kai saimana bagui hingkai application form ang o video no reo noro print khlaiui noni original documents tei xerox khlaiui self attest khlai tlangui 4 tarik simi 8 tarik June jora tei interview najaknai omo hingkai norok omo hingkai application form norok tomung no qualification norok bai mili tongkha hingkai apply khlaina musung tongkha hingkai apply khlainai di tomung no khlaina musungkha hingkai oro education qualification rok joto no tongo norok omo form fill up khlai norok documents tlangui norok apply khlai di apply khlai interview 4 tarik 8 tarik June thangni 4 tarik to 8 tarik June jora thangni norok working days o hingkai norok takhana ani channel no subscribe khlai ko hingkai subscribe khlai ready ang katal job advertisement tei online information related video sanamo hingkai tini bagui amsono situng jotono no hambai।